unijom, a ne da prihvatimo, to je potpuna, govori o našoj potpunoj nesposobnosti da upravljamo vlastitom sudbinom, nego kako koji projekat dođe iz inostranstva, mi ga prigrlimo i onda taj projekat propadne i mi propadnemo sa tim projektom. Moram priznati da su Slovenci najviše uspjeli da definišu svoje interese i da ulazak, na primjer, oni nisu podlegli privatizaciji. Dobro, nama je privatizacija nametnuta, ovakva kakva je. Oni su se izborili da naprave koncept privatizacije koji je podnošljiv i koji ih vodi naprijed. Dobro, o privatizaciji i vašem stavu prema privatizaciji ćemo malo kasnije. Ali hajde da krenemo od ovoga o čemu ste malo čas počeli da govorite, a to je dakle o našoj prezaduženosti i o tim različitim ocenama koje mi možemo da čujemo. Vi kažete da je stepen zaduženosti takav da nam prijeti potpuno dužničko ropstvo, dok s druge strane, sada govorim dakle o Republici Srpskoj, mogli smo da čujemo ovih dana ministra financija koji je rekao da je ukupan dug Republike Srpske 4,2 milijarde, je li tako? I da to samo po sebi svrstava Republiku Srpsku u red srednje zaduženih sredina, regiona, kako god hoćete. I sada kada gledaoci naši, kada ljudi čuju vas ekonomiste, vi niste jedini koji zastupa tu tezu, dakle da nam prijeti dužničko ropstvo, da se mi tonemo. Jedna vaša koleginica kaže, izgleda da je potrebno da dotaknemo dno, pa da bismo se odgurnuli od tog dna i krenuli napred. I kada čujemo predsjednika vlade, ministra financija koji kaže, šta vam je, pa mislim, mi spadamo u red srednje zaduženih zemalja. Znate, društvo ne može da egzistira samo na političkoj odgovornosti. Mislim da bi mi morali da izgradimo kriterije pravne odgovornosti, da neko ko nešto saopštava narodu, da mora da bude za to odgovoran. Da li ste vi potpuno odgovorni i pravno kada kažete prijeti nam dužničko ropstvo? Ja mislim da sam apsolutno odgovoran. Ja nemam nikakvih razloga ni da budem ministar, ni da budem u vladi i tako dalje. Znači, ovo što ja radim, to je čista jedna moja profesionalna savjest i jedna želja da doprinesem da se problem riješi. To znači, kad neko kaže mi smo srednje zadužena zemlja, ja sam, na primjer, pisao vladi, kod nas je sve iskrivljeno. Moramo početi od društvenog proizvoda. Znači, 8 milijarde i 300, koliko statistika bilježi naš proizvod, nije istina. Govorite o bruto društvenom proizvodu za 2011. 2010. Znači 8 milijardi i 300. Znači i svi naši evidencija statistička nije istinita. Ne mjeri i onda kad imate nepouzdan, neispravno mjerenje bruto društvenog proizvoda, a to je osnovni ekonomski agregat, onda vam je sve pogrešno. Onda imate nisku stopu poreza, onda imate nisku stopu zaduženja, onda ste bajni. Kad vi uključite u bruto društveni proizvod kredite, deficite, radničke doznake i kad to sve tuđe što je, pripišete sebi, onda ste vi bogat. Što je gore, vama je bolje. Što se više zadužujete, što vlada više se zadužuje, što više ulazi u kredite, društveni proizvod raste. I onda vi ste bogati. Ja sam nekoliko puta pisao i kazao, mojte, ajde da napravimo savjetovanje. Ajde da napravimo, da raščistimo to, da uđemo u mjerenje društvenog proizvoda. Jer to srednje zadužena zemlja, na primjer, ja sam računao da sada po svakom zaposlenom kod nas sada je oko 50.000 maraka duga. 50.000 maraka? Oko 50.000 maraka duga. Pretpostavimo po zaposlenom. Jer mislim, besmisleno je računati na nezaposlene i tako dalje. Ali uzmimo da na zaposlenog 50. Uzmimo da 10% od plate ide na otplatu duga. To je 70 godina. Još sa kamatama to je 100 godina. To znači mi smo zaduženi za 100 godina unaprijed. Pod uslovom da ostane ovakva stopa zaposlenosti i ovakva demografska struktura. Ali znate, ako mi nešto ne promijenimo, bit će još gore. Problem je ovog stanja
što niko ne zna da zaustavi krizu i niko neće da zaustavi krizu. Ja sam pisao projekte i kažem, zaustavite krizu. Ne, niko. Mi nemamo u političkom sistemu onoga koji je odgovoran za narod, da mora da stane pred narod i da kaže, ljudi, kriza je, moramo početi rješavati krizu. Zato što su ljudi pripadnici partija. On formalno stoji kao predsjednik države, a u suštini je predsjednik svoje partije. Pošto je njegova partija na vlasti, on nikad neće proglasiti krizu. I problem je u takvoj situaciji. Mi možemo, ne zna se to koje je dno krize. Znate koje je dno krize? Gdje je dno krize? Dno je krize u opštoj socijalnoj pobuni. Što se dogodilo širom svijeta, da narod toliko osiromaši da nastane nekontrolisana socijalna pobuna i to je strašan rizik. I vi pogledajte način funkcionisanja. Ove vlade, mehanizam zarobljavanja je strašno napredovao. Vi danas ne treba da vas neko zarobljava sa strane. Dovoljno je da da podršku slabijim vladama i vlade najbolje uništavaju svoje narode. Vlade najbolje preko ekonomskih izdaja prave preko prekomjernog zaduživanja, preko prodaje prirodnih resursa. Faktički su to ekonomske izdaje i oni uništavaju vlastite narode. Znači, taj mehanizam zarobljavanja, mehanizam uništavanja naroda je danas usavršen. Znači, to stranci su samo podrška, a to radi domaći faktor. I vi sad kad pogledate, niko neće da proglasi krizu. To niko neće da stane da kaže kriza je, zato što ne zna da je riješi. Zato što ne zna da je riješi. Zna da mora potpuno izmijeniti politički i privredni sistem da bi krizu riješio. Zato što je naša kriza sistemska. Naša kriza nije konjunkturna. Da je to dogodilo se pa će se to, ono što ljudi stalno pitaju na ulici, pa jednom mora da prosija. Pa uvijek je bilo kriza pa nije kriza. Ne. Ovo je sistemska kriza. Ovo može da ide do potpunog biološkog uništenja naroda i da narod ustane i da počne da se brani. I to nije nikakva crna prognoza, to se događa svugdje u svijetu gdje vladaju ovakvi sistemi. Da narod počne da se odbrani od siromaštva tako što počne da jednostavno napada svoju vladu. Da, ali ja sam pripremiti se za emisiju, i koristila se nekim podacima, zvaničnim podacima Vlade Republike Srpske, kojima se između ostalog kaže da je bruto društveni proizvod po glavi stanovnika za 2010. 5.797 konvertibilnih maraka i da je to u stvari povećanje od 1%. Za 2010. Znači, u 2011. čak se predviđa i za 6% povećanje. Ja bih volio da nađemo u Republici Srpskoj, evo koji nas slušaju, dva čovjeka koji imaju zdravu pamet, a da u to povjeruju. Prije rata, sa onakvom privredom, mi smo imali $1.800 po stanovniku. Bruto društveni proizvod. Bruto društveni proizvod po stanovniku je 1991. godine bio $1.800 na prostoru Republike Srpske. Sada je $4.800. 2,5 puta smo sada bogatiji nego zaposleniji, bogatiji, idemo na posao preduzeća i tako dalje u odnosu na prije rata. Ja mislim da nema dva čovjeka da u to mogu da povjeruju. To znači, to je ovo o čemu govorimo. Jednostavno su frizirani podaci i mi dugove i deficite uzmite, evo, digne se kredit, radi se autoput i onda ta preduzeća koja se iz kredita finansiraju, to se upiše u društveni proizvod. Digne se kredit, isplate se plate državnim službenicima, to se upiše. Nigdje nema da se kaže to nije iz domaće proizvodnje, to je iz kredita, pa da se kredit oduzme. Znači, mi imamo jednostavno pogrešne podatke i na bazi pogrešnih podataka donosimo pogrešne odluke i guramo vlast, gura narod u ambis. Znači, vlast bi morala da bude odgovorna, ali mi nemamo, opet kažem, mi nemamo u sistemu ni čovjeka, ni instituciju koja stane pred narod i da brani narod. Jer mi smo partijski podijeljeni. Nama je važnija partija ko će biti na vlasti, a zaboravljamo da kad propadnemo, da nas niko neće pitati kojoj partiji pripadamo, nego ćemo se patiti podjednako. Svi.
To znači, ovi dugovi koji su već do sada napravljeni, 100 godina 10% od plate bi ovi morali da vraćaju ovi zaposleni. A nema izgleda da povećamo zaposlenost ukoliko potpuno ne promijenimo privredni sistem. Znači, mi imamo cijelo vrijeme ne razvoj, nego nerazvoj. Mi stalno, što je više duga i deficita, nama je sve bolje. Ja sam to računao. Mi smo stigli negdje u 50. godine prošlog vijeka. Znači, nije istina da je naš društveni proizvod $4.800 po stanovniku. Koliko je? $420. Šta to znači? Mi spadamo u najsiromašnije narode svijeta. Nama ne izgleda tako sada loše, zato što 2,5 puta više trošimo nego što zarađujemo. Ali to moramo sve vratiti. U ekonomiji nema laži, nema prevara. Ekonomija su... A kako nema laži, nema prevara kada svi nam prosipate i svi nam podastirete različite podatke? Evo vi večeras govorite o dugovima, govorite o bruto društvenom proizvodu. S druge strane, vlast će vam odgovoriti, dakle, o rastu, nominalnom rastu bruto društvenog proizvoda. Govorit će vam o rastu industrijske proizvodnje koja je, kažu, nastavljen u 2010. godini, iznosio je 5% za 9 mjeseci 2011. godine, tako da se fizički obim industrijske proizvodnje povećan za 6,8%, o rastu uvoza, o pokrivenosti uvoza i izvozom, pa tako kaže se za 2010. godinu 53,7%. I sve su to podaci koje sada kažu, Bože, o čemu priča gospodin Milojević i njegovi istomišljenici. Ja sam napisao jedan rad pod naslovom Opasna vlada. I poslao sam ga na 100 mailova i na univerzitete i svugdje. Gdje kažem, ova vlada za 5 godina, od 2006. do 2010. godine, je napravila gubitak od 3 milijarde i 600. Kako? Potrošila je 3 milijarde 800, a povećala je društveni proizvod samo sa 200 miliona. Pri tome, umanjila je poljoprivredu za 136 miliona, umanjila industriju, umanjila nekretnine, turizam i tako dalje, povećala ovih 200 miliona tako što je povećala državnu upravu, povećala zdravstvo, povećala školstvo, privatno naravno i tako dalje. To znači, ova vlada uništava privredu, a povećava državu. I to je ekonomski razvoj. Evo, ja ću to poslati vladi, pa nek sjednemo da razgovaramo, je li istina. To znači, nije istina. Vlada stalno samo u svojim ekonomskim politikama te stopa rasta 5%, te 6%, te 8% i tako dalje, a realna stopa rasta između 2006. i 2010. koju je vlada ova kontinuiteta ostvarila je 0,6%. To znači da je ova vlada, a prosječna stopa u ekonomskim politikama stoji 6,4%. I niko ne zove vladu da kaže, a što vi pričate narodu da će napraviti razvoj od 6,4%, a ostvarite 0,6%. I ove godine opet će 2,5%, dok sva Evropa pita se hoće li uopšte biti razvoja. Oni kažu kod nas će biti 2,5%. To je jednostavno potpuna neodgovornost vlade. Znači, mi nemamo mehanizam da onaj koji je na vlasti odgovara narodu. Nego on jednostavno, ta partijska svojina i ti partijska linija, jednostavno mi kad dođe neka partija na vlast, mi smo politički okupirani. Vi nigdje ne možete doći jer on postavi svoje ljude, svoju vertikalu i faktički jedan čovjek odozgo upravlja čitavim društvom. Hajde da se zadržimo na ovom momentu koji ste pomenuli, poljoprivreda. S obzirom da se poljoprivreda, proizvodnja hrane, uvijek nekako ističe u prvi plan kao komparativna prednost ovog područja. A vi tvrdite da je to uništeno. Pa evo, najviše je uništena, ova vlada je najviše uništila poljoprivredu. Kako? Pa zato što je društveni proizvod u dijelu poljoprivrede je manji za 136 miliona. Znači, mi imamo vrijednosti... Kako se to moglo desiti? Šta to u stvari znači, gospodine Milojeviću, evo da objasnimo gledalcima konkretno? Da li to znači da je naš poljoprivrednik manje proizvodio? Šta to znači? Ja sam napisao jedan rad... Da su cijene... Ja sam napisao jedan rad da nama prijeti glad. I evo zašto.
Znači, to što mi imamo njive,